Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako na Telegramu da sakrijete broj od drugih korisnika. Pa da počnem, uđete u Telegram, a zatim u 3 ravne linije sa strane, a onda u podešavanje, a zatim u privatnost i bezbjednost, a zatim u broj telefona, tu kliknete. Pisat će vam ko može vidjeti moj broj telefona. Znači ima da odaberete opciju svi, kontakti ili niko. Vi kliknete na ovo niko i potvrdite gore na ovom štriku. Tada ste uspješno napravili ovu opciju i svi drugi korisnici, kao i vaši kontakti i ostali, neće moći da vide vaš broj, u tom slučaju pisat će im nepoznato. To bi bilo sve u ovom klipu. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav, do gledanja.